Ukuran dari hasil bumi panen gara gitunya tanggal intinya nah ke opat nomor yang karaosan lah rezeki dik saya di jelasan. Alhamdulillah wa syukurillah nanggung tipayun sejanya ngakan puji kuli syukur ke Allah Subhanahu wa taala anu ku kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala parantos ngariungkeun urang sadayana di patempatan anu disajaan ku urang sadayana seja ngalap berkah dina ieu sasi Ramadan seja hoyong rahmatna Allah Subhanahu wa taala ge syafaat junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat sinareng salam mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina ka para sahabatna ka para tabi'in ka para tabi'in mudah-mudahan urang sadayana nu jadi ajar tumut patuh kana ajaran mantenana urang sadayana sing kaangkat oge kabagian ku syafaatna junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepuh wargi sadayana ikhwan peribadas anu kalintang ku peribadas dihormati oge kalintang ku peribadas didoakeun oge kalintang disupri ti antos-antos doana ti sadayana. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kempel mudah-mudahan sing diwuwuh ku rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Saya teh sanes dikempelkeun anak urang sadayana di pamaksad di patempatan Sahibul Maksad Bapak Ade ramana Mang Ading sakulawargi di dieu teh sanes sejak syukuran ka Allah Subhanahu wa taala anu ka rahmat Allah Subhanahu wa taala anu parantos dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka ieu kulawargi khususna anu alhamdulillah kadengat ayeuna marantana masih keneh di pasihan kanikmatan anu pohara kacid agengna yakni kanikmatan iman sinareng Islam anu ngancip dina diri marantanana dugikeun katiasa keneh masih ngajalankeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dina sasi saum ieu. Mudah-mudahan sing aya dina pangabulna Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa banati ahli baitihi karam sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadratir ruhi jamil malaikatil mukarramin tsumma ila hadratir ruhi jamil anbiya wal mursalin salawatullahi wassalamu alaihim ajmain syunilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadratir ruhi jamil sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususna al-khulafa'ir rasyidin sadatin Abu Bakar Siddiq Umar wa alihi wa sahbihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Tsumma ila hadratir jami kulli walinillahi min masyariqil ardi ila magharibiha. Khususan wajib Allah misultanul awliya burhanil asfiya sayyidina Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrul ali. Sumailah hadratir ruhi jami sahabatul jazar. Khususan yang bajang mau coba do teman-teman. Anak khusus sama boy Haji Muhammad Yahya Maki Haji Ahmad Tahar. La ilaha illallah wallahu akbar lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa yutubdu ma fi يا ربي زغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيتنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واغفر كل معدي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية صل عليه مبتدئا فيض البركات على ما ناله أولاد صل عليه سل بحمد موارده سائبة حنية صل عليه منتفعا من الشكر جميل مطايا
صل عليه وسلم وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صل عليه المنتقل في الغرار الكريمة والجباه صل عليه وأستمنه الله تعالى رضوانا يخص فطرة الطاهرة النبوية صل عليه ويؤم الصحابة والأتباع ومن والاه صل عليه وأستجد هداية لسلوك سبل وادهة الجلية صل عليه لبدا من الغواية في خطط الخطأ فوقه بلاني كما جنح إليه الكثير وارتضى صلى الله عليه بن مالك بن النضر بن كنانة بن هزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرهاب الحرمية صلى الله عليه وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه صلى الله عليه ابن بدر بن نزار بن معد بن عدنان صلى الله عليه وهذا سلك النزل وسوارائله بنان سنة السنية صلى الله عليه وربه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشار وأباه صلى الله عليه وأدنان بلا ريب إعدد بالعلوم النسبية صلى الله عليه إلى النبي إسماعيل نسبة ومعتمى صلى الله عليه وأعظم به من عقد تعلقت كواكبه الذرية صلى الله عليه نقله إلى المقره من صدفتي من التزهرية صلى الله عليه وحصى قريب المجيب بأن تكون مال مختفى صلى الله عليه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنوار بهذه ذاتية صلى الله عليه وصحب كل صب لحبوب نسيم سباه صلى الله عليه وسيت الأرض بعد طول جلبها من النبات حلالا سندسية صلى الله عليه وأينات الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاله به أصل العربية وحرت الأسرة والأسلام على الوجوه الأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية وتسد الأوالم من السرور كاس حمياه وبشرت الجن بإذلال زمنه وتاكت الكهنة وراهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسن وأتيت أمه في المناف بفكيل لها إنك قد حملت سيد العالمين وخير البرية وسمي إذا وضعت محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ستحمد عقباه
صلى الله عليه اغفر اللهم قبره الكريم بأرش شديد والصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم فخران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه في المدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه كان قد ابتجى بأحواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه والناس فيهم سحرا سقيما يعانون سقمه وسقواه صلى الله عليه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية صلى الله عليه وكان للجمال أن ينجلي عنه الصداع صلى الله عليه حضره أمه ليلة المولده صلى الله عليه وسلم عائشة ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المضاد فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق القبر بهاجة بوجود المصطفى أحمد ولهذه القول رسل وسرور قد جاد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يا المساني فازاروا العيون ضارت واستديعوا بحمد فربيع حسنك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني فلربي كل حمدي مرحبا مرحبا جنة يا سرور العز مرحبا 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 يا نور العين مرحبا
مرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله يا الله بك إنا بك نسعد وإياك يا إلهي جود وبارك وصل صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمرون كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله السلام المستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله محمد صلى الله Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Allahumma baligh ruha sayyidina Muhammadin min tahiyat wa salama wa izyana abdallah majazatan nabiyan an ummati wa atil wasiwat wal qalilat wa syarafa wa darajatul aliyata rafi'ah wa ba'atul maqam al mahmud alladzi wa anta ya arhamar rahimin.
Allahumma ja'al hadzal jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'di tafarruqa ma'suma. Allahumma ja'al hadzal baita baitan mubarakan muayyadan mansuran ma'muran marhuman marzuqan aminan nafi'an hadiyan mahdiyan lil ajmain. Wa ja'alna min muallimi wa murabbi wa ahli hadzal bait ma'adin segala warga. Salimna fihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqalla bil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasi wa adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika wa karamika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabulan usiril Fatihah. Gimana kesan-kesan Mang Heri di rumah Bapak Adik? Bapak Adik lumayan terhibur, sangat enak kan.